Mense, Japie hierso. Ek wil net nog 'n kort video vir julle speel oor die 3 dae duisternis. Jy kan dit seker maar 'n deel 3 of 4 noem, maar ek wil weer daarna verwys. Julle moet tog net onthou, daar is nie so iets in die groot verdrukking nie. So as so iets gebeur, wys dit vir julle baie duidelik dat ons is nie in die groot verdrukking nie. Ons is na die 1000 jaar vrederyk. Ons is in die kort seisoen van misleiding. Want die 3 dae duisternis gaan hand in hand met die tweede Exodus. Dit is wanneer die wit Christene Suid-Afrika toe vlug. Nou voordat dit kan begin gebeur, moet daar 'n 3 dae duisternis plaasvind. En net soos met die eerste Exodus, was daar 'n 3 dae duisternis in Egipte gewees, want dit is waar Israel was. Nou is Israel wêreldwyd. Voordat hulle bymekaar kan kom, is daar 'n 3 dae duisternis wêreldwyd. Hierdie is 'n pitch black, pikdonker 3 dae duisternis. Baie gevaarlike tyd. Jy moet in jou huis wees. Jy mag nie eers by jou vensters uitkyk nie. As jy moet, plak swart sakke voor jou vensters, sodat niemand kan uitkyk nie. Jy maak die deur vir niemand oop nie. Want as jy dit doen, sal jy doodgaan. So, dit gaan 'n bietjie anders wees as die eerste Exodus, baie slegter wees. Maar dit moet gebeur, want dit is waar ons is op die tydlyn. En as dit gebeur, gaan julle verseker kan weet, dit wat die ander mense vir julle gesê het van die tydlyn is verkeerd, dit wat die kerke vir jou gespin het, nou vir hoe lank, is verkeerd, dat ons is eintlik na die 1000-jarige vrederyk, ons is in daardie kort seisoen van misleiding van Openbaring 20. Kom ek speel gou die video vir julle. Ek het 'n klomp idees, video's wat ek wil maak, wat baie interessant is. En en dan wil ek Openbaring 20, 21, 22 klaarmaak met julle, saam met julle, deurgaan. En dan is ons klaar met Openbaring. Okay, kom ons kyk gou hierso, of luister. Brother in the Lord, I do not even know how to begin to tell you this. I have always been one of them people who do not easily believe what others say about visions and dreams. I used to think many of them just made things up for attention or maybe to feel important on the internet. Well, I remember last year, a sister in our church, Sister Margaret, was talking about her dream of the Nephilim. I told her straight away in her face that it was nonsense. Forgive me for my foul words, but I was just sick and tired of hearing about such stories. I even told her to stop scaring people, and them stories about the 3 days of darkness. I used to say they were old Catholic tales meant to frighten believers. I would roll my eyes when anyone brought them up. But Joseph, something happened to me. I cannot explain it. I am not clever with words, but I feel the Lord is making me speak now. I was given a vision, and it has created a big problem for me in not knowing what to do. How can I go back to tell the very people whom I doubted their visions in the past about the same thing that was revealed to them? Ever since I had this vision, I haven't been able to tell some of my church members, but I feel I must tell you, and through you, tell others too. Not to scare them, not to get people talking about me, but because it is serious and urgent. It was last Sunday night. I had gone to bed. I couldn't pray that night. I was feeling quite tired. I do not even remember falling asleep. But at some point I became aware, like my spirit was awake, though my body was not. I was standing in a place I did not know. The sky was very dark, darker than I have ever seen. It was not like nighttime. It was a thick darkness, almost like you could touch it. There was no sun, no moon, no stars, just a heavy black all around. Then a voice, not loud, but very clear, spoke to me. It said, "Daughter, you must tell them. The 3 days of darkness are coming. They must prepare." I was trembling. I tried to speak, but no sound came from my mouth. The voice continued, "In these days no man shall go out, no window shall be opened, the evil ones shall walk the earth again." And then I was shown what would happen. My heart still shakes when I think of it. I saw people in their homes, lights off, candles burning, families huddled together. I saw others who laughed at the warnings and went out or tried to look through their windows. The moment they opened doors or windows, horrible creatures grabbed them. These were not like any man or beast I have seen, the voice told me. The Nephilim shall return during this darkness. They hunger for blood and destruction. They shall walk freely, for the bounds of light will not hold them in those days. I saw these beings clearly. They were giant, some twice or thrice the height of a normal man. Their eyes glowed, red like fire. Their skin was rough, some like stone, others like thick leather.
They had sharp teeth, and their hands looked like claws. They moved fast, hunting, pulling down doors, smashing cars, and tearing people apart. No one outside was safe. I saw mothers screaming for their children who had run out to see what was happening. I saw some people who were trying to fight them with guns, but the bullets did nothing. The voice said again, "Only those who remain indoors under my protection shall be safe." I also saw what happened to houses that were not prepared. Some had no food or water. I saw some open their doors looking for help, and that was when the Nephilim came in. Others had strong faith. They prayed and waited, and the evil ones could not enter. Then the voice said, "Warn them to stock up now. Food, water, candles. Prepare your homes, fill your lamps. Tell them not to wait. When the darkness begins, it will be too late." I was shown the start of it. It will come suddenly. The sky will begin to turn strange. Colors will change, and the sun will seem to disappear. Then the thick darkness will fall. People will be confused and afraid. Many will ignore the warnings and go out to see what is happening. But this is when the danger will be greatest. The voice told me again, "Tell them not to open the door for any voice, even if it sounds like a family or friend. The enemy will mimic voices to trick them." Joseph. I saw this too. Some people heard their mother or child calling from outside, crying for help. But when they opened the door, it was the Nephilim waiting. It was terrible, brother. The creatures are cunning and evil beyond words. After all this, the voice told me, "When the 3 days are over, I shall cleanse the earth, but woe to those who did not listen." And then I was back in my bed. My heart was really pounding. I sat up and cried like a child. All I could do was pray and ask the Lord why he showed me this. Is it because I didn't pray before sleeping? I am just an old woman, but the answer I got in my heart was clear, because I never believed before. And now I must speak so others will believe. I have spent the past few days thinking and praying. I asked the Lord to confirm it to me again, and he did. Every night since, I have felt a strong sense of warning. Okay, ek gaan maar net tot daar wys. Soos jy kan hoor, dit is baie eners met die voriges wat ek vir julle gewys het. Naaste by dieselfde idees word gedeel. Die lig lyk skielik ander kleure. Ander mense het gesien, dit lyk soos of die wolke so spin in die ronde, en daar is verskillende kleure. En dit is net voor die 3 dae duisternis begin. Ander persoon het maar gesê, dit gaan begin in 12 uur die middag, sodat daar nie mense nie confused sal wees as dit nag is en dit begin, en dan is daar net nie 'n sonsopkoms nie. So dit gaan in die middel van die dag blykbaar begin. En volgens hierdie een is die eerste een wat eintlik vir my voel baie urgent. Dit voel mense moet dadelik begin en dinge regkry. En as ek kyk wat in die wêreld nou gebeur, die wêreld wat staan op die brink van die derde wêreldoorlog, en ek weet van die tweede Exodus, waar Israel van daardie lande moet vlug wat aangeval word, dan moet hierdie gebeurtenis wees voor dit. Dit moet gebeur sodat die Israeliete kan vlug met die tweede Exodus. So voor die tweede Exodus begin, moet daar 'n 3 dae duisternis wees. Sover dit vir my, as ek in die Bybel kyk, dis wat ek sien. Dit gaan ek glo dieselfde gebeur as die eerste keer. In dieselfde formaat. Jy het eers die 10 plaag gehad, en toe het Israel eers uit Egipte uitgetrek. Nou dieselfde hierdie keer, die 3 dae duisternis is een van die plaag. En dit is asof daardie plaag en die laaste plaag van die eersgeborenes wat doodgaan, het gaan hand aan hand met hierdie ene. Met die tweede Exodus gaan hierdie twee hand aan hand. Nou, waar Yahuwah toelaat dat hierdie bose wesens mense doodmaak voor die voet, wat ongehoorsaam is, wat nie gelowig is nie, party van hulle. Ek het 'n ander video gekyk wat hulle sê, is 'n bietjie lang video, ek gaan dit vir julle aanheg onder my video in die description, hierdie ene. Christian, Jesus revealed 5 things you must do to survive the 3 days of darkness. Soos ek sê, is 'n bietjie lank, 46 minute, so julle sal maar self moet gaan luister. Iets wat hy daar genoem het is dat jy moet nie jou elektroniese goed gebruik of elektriese goed nie, dat jy die deure, jy gaan jou huis oopmaak vir hierdie bose wesens as jy jou foon wil probeer gebruik, of jou radio gebruik, of jou TV gebruik.
dan gaan hulle inkom deur daardie goeders. So jy mag nie enige elektroniese goed soos TV's, radio's of computers of tablets, fone, jy mag nie dit gebruik in daai 3 dae nie. En natuurlik, jy mag nie uitkyk by die venster nie. Hierdie video het gesê van iemand wat net by die venster uitgekyk het, hulle nie eers die venster oopgemaak nie. Hulle wou net sien wat daar buite aangaan en toe het hulle dood neergeval toe hulle uitkyk. Hulle het, soos die storie van Medusa amper, as mense vir Medusa kyk, dan versteen hulle. Maar hierdie mense het uitgekyk en hulle het maar net omgeval dood, deur wat hulle gesien het, so mens mag nie uitkyk buitentoe om te sien wat gaan aan nie. Maar soos ek sê, gaan luister maar self hierdie, en iets wat hulle ook genoem het, hierso wil ek noem is, dit sal goed wees as jy so 'n paar psalms ken uit jou kop uit van beskerming, soos Psalm 23, Psalm 121, as jy kan, Psalm 91. Ek sou sê daardie 3 is die belangrikste, dat jy 'n paar praise en worship liedjies moet ken, wat jy kan sing, wat ook, hierdie goeie sal ook hierdie boosheid weghou van jou huis af. So dis nie net 'n ding van jy is veilig in jou huis en so aan nie. Jy moet daardie tyd gebruik om by Kerslig dan of Bybel te lees, of om die psalms te quoteer wat gaan oor beskerming, of lofprysings, of gebed, of worship, wat ook al, jy moet jou tyd spandeer in geestelike goed, en so jou lig in jou hart moet uitskyn, want dit gaan ook die bose weghou, nie net die kerslig in jou kamer nie, maar die lig binne jou sal ook hulle wegdryf en weghou. So dit is belangrik mense, dit is nou meer in hierdie ander video wat ek nou nie gaan speel nie. Maar soos ek sê, ek sal hierdie een aanheg in die description vir julle, dat julle dit ook kan geluister. Hierdie is 'n belangrike saak mense, en soos ek sê, niemand eintlik praat oor hierdie goed, want almal is so gefokus op die groot verdrukking en al daardie dinge van Openbaring. As julle my Openbaring reeks gaan luister, sal julle sien dit het al gebeur. So hulle fokus is op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd. En hierdie is nog 'n rede hoekom mense fokus moet wees op die regte goed, en jy moet weet waar is jy op die tydlyn, want dan gaan jy weet waarop jy moet fokus en bid voor, en hoe jy moet voorberei vir dinge wat gaan gebeur, soos hierdie 3 dae duisternis. Dit het niks te doen met die groot verdrukking van Openbaring nie. So mense gaan dit heeltemal gemis het, en dan gaan hulle dood, want hulle het nie eers geweet daar's 'n 3 dae duisternis nie. So dis hoekom ek nou vir julle waarsku. Ek sê vir julle, daar is moontlik hierdie event, want ons het 'n tweede Exodus wat plaasvind, en dit lyk vir my asof daar weer 'n 3 dae duisternis gaan wees, soos die eerste keer. En wat kan julle verloor om net voor te berei 'n bietjie water te koop, kos, en soos ek sê, daardie psalms te leer, 'n bietjie voor te berei. Julle gaan mos nou niks verloor nie. Sodat as so iets gebeur, dan weet julle, gits, Japie was toe reg, het toe nou gebeur. Ons is in die kort seisoen van misleiding, soos hy gesê het. Daar is nie 'n groot verdrukking nou van Openbaring nie, dit het al gebeur, 70 na Christus. Ja, oké mense. Maar dit is dit vir hierdie video. En dan sal ek het 'n paar goeie ander video's opgelaai om met julle te behandel en te deel. Geniet julle aand, bye. Spins, please. Gats, stop ek hom op die verkeerde plek. Kom stop hom hierso. Totsiens.